kesenian tak budaya jasa les tapi lumayan baik kanggo hiburan rapatakan wong seduluran rapatakan wong seduluran rapatakan wong bebaturan Bapak Haji Rasam emang bidang panen calon majikan dewek saking lempas makan mati sareng bundai Akila ayah Akila calon tuan rumah Gunung Sari matur kesuwo sareng mamaku ekadie mamaku takok kanggo mati Mimie Arjuna Gade Minang pane bos Putri Ayu saking suka menang mata ngorti boten kantun sareng mamai Ayu pegede sang lok salma desermie tanggung mati Bapak Haji Rasame Gede calon majikan saking limpas Bapak Haji Rasam minang pane calon majikan saking limpas matur kesuwun sareng bundai Akilai Geding calon tuan rumah saking Gunung Sari dewek mamaku tantoe Geding mamaku lan kanggo hormati Bapak Haji Darsade Gede minang pane bos beras saking limpas maka hormati sareng bapak tuan rumah gede Bapak Haji Asin Eman sareng ibu Haji Epie Gede kang hormati tuan rumah dewe Bapak Haji Rasam calon majikan aturaken matur kesuwun calon majikan saking limpas Bapak Haji Rasam kanggo mati Bapak Haji Rasam calon majikan ngaturaken matur kesuwun Odan, ay odan, edan, alisan, anak-anak wong modar, Raindira anakan bapak nyap. Raindira, anak-anak wong edan, Sira bapaknya sinting. iya bapaknya wis dadi uler, Bapak Nira wis dadi tengkorak. bapak Nira mati di neraka, Bapak Nira lagi disiksa. si cowok, Atur dua rabi lungane medeng. beda gak nang enak bocah, Enak lepan dine. omo sirat dia rabi tingeling bosok, Bosok lepan dine. rabi Nira kah, Rabi riange nangka. Ya, Rabi riange semangka. ih timber, Jember gak kita nek comberan. Senita pasti Raindira ning kita. sing itu apa, Orang ning kana orang ning kene dugal bae ning kita. Kita nek pernah merkosa Rabi Nira. ih tingeling jember rabi tapi jabang mau taji, La ilallah Duliani. Salah, Ya sendiri. ampun Duliani. ya Allah dolop, Salah apakah diriku Duliani? ih tingeling aku, Kita kudurung pernah berbuat karo Erna kudu. ayo betep matanya mah bocah.
Lah. Oh, mulane dirabi di dangdane sing bener iku. Priwen sih, rabine dang yang kayak berokan. Aja guyon kira aku. Aja siwa parek desa ning aku. Sandiwara bagus kita ke. Melu ke, ngintili ini dah. Sirane aja guyon. Pecat. Lah lo, Duliane, coba elinga sirake. Karo masa depan Duliane, Theo masih cilik, Sarah masih cilik. Lah lo. Priwen sirake. Aja Subhanallah. Bingung rai. Sira kau sengit apa nih kita ke dol? Hah? Sengit apa nih kita ku? Harus sirap dikerasa. Apa sih? Lah. Priwen sih? Ai privacy. Priwen sih? Wingi ka sira. Kita ada salah apa siraku? Reang dikerjani wong siram. Bisa ada dikerjani priwen kita nih? Sira kan nge-SMS ngereang. Iya. Esuk-esuk dolan nang reang. Iya bener, wong kondolan mengencelek. Sebab berani kene ki desane beli weru. Ku limpas Gang Casmar, kita kan ngomong. Ya iya. Kita mene, sirak ngomongin yang corong wangkal nih ngencelek kok ketemu karo kita. Esuk-esuk rangku mangkat ora. Bro, paham. Boket kesasar ku Ya. mending-mendingane ora. Betul. Ketemu lamun beli ketemu. Beli namun beli ketemu kan mana-mana. Ya iya beli. Dari mana-mana kan sering ngora balik. Mulane Erna kan sering purik. Bener. Aja sok guyon. Bocah kuno. Awas sandiwara hebat gitu dul. Pedep matane modos. Oh, pada praine sih pada bangep kayak balik motor. Orang jam 6 mangkat sing omah bladas. Bladas. Tak ngomeh sira masih jam 6:30. Iya. Di nunggu mah sepi rengret. Ya sepi masih pada turu dul. Ih, aja maning wong. Iya. Pepean gak langka sing mampir. Ya langka pepean mampir yang raini lah. Ada apa nih kan? Iya. Mung lawang ke melongos titik. Lawangnya siapa? Iya, lawangnya lawang umaira ka. Oh iya benar, lawangnya dolot. lawang Sira dolan mengencelek. Ya. Ya. Jadi rangku marek ora. Marah. Ngingok. Iya. Mung ndase kun raine ndelok mengesur karena rambut nglampret. Hah? Rambut. Ndas rambut. Ndas rambut. Rambutnya siapa rabini lah keman ora. Aja bangor sira kok. Cek, Pengen sering dolan ning rumah kita kayak diraku. aduh, wong lagi nyamper je perang pen weru. Iya nyamper bu beli serangan dolan meng kita. Ya, Barangan bladus. terus. Kosong. Ya. Umay melongo. Oh, titik. Barang bladus. Nah. Ketemu karo Rambut, rambut. rambut. Ning jogan kana ngrumpur rambut. Ya rambut terus. Iya, tak duil beli rambut aku. Iya. Iku rambut dawa temen jera. Bener gak dul? Tak ngok kira binira. Ah, Ngedeg ning sor lawang. rambutnya reang mau rabi reang mesti keriting wartini kah? Hah? Mesti keriting wartini ke rambutnya kah? Mesti keriting. Mesti potong bob. Ayo, Aja rambut- guyon sih kok. Kira-kira rambutnya sama dawa temen gini. Ya. Don, sila aku ngelus-ngelus rambut dek. Aja guyon. Ya durung tutuk sih. Iya iya. Tak geret ora. Iya digeret. Iya rambut tuh dawan dah kok. Rambutku ya benar. Iku saya pasang sama kaget. Siapa nih aku? Ya kuno menusane ku. Wartini aku. Ya buak mah. Iya. Jurangger. Rengger. Ih, Alah lo. sirana nangga kena wartini dan nangga kena kirik. Ya pabok katrang marabinirang. Orang anu. Kirik. Ilok guyon. Ari dia nginingun kudu Lah pani. ini lo. Aja guyon sirake. Awas sandiwara gedean. Beli pernah libur. Awas. Ih, Dul. Singaran usaha, singaran mola, ningen di bae. Dolop ki lagi mola ning Kuningan. Dolop ke. Lagi ning kuningan tinakin. Kuningan. Awas ki dalan perbatasan ki. Di cawang dalamku cawang. Perbatasan ki. Batasnya Batasan ki ya. Kin ki ya. Ya. Mene Tigor, Ah, mene Grojogan. lah lo. Bocahku. Tigor keleban di. Iki mene ki Tigor betul. Mene ki Tigor. Tigor. Jare nanjak mana tigorku? Tigor ku dalan tikungan Bogor mene. Lah lo ngaprak-ngaprak bocah. Mene kakan ki Grojogan. Wong edan. Apa sih? Prantini ramono ora. Bayingan. Oh, gak martini nyamut bae.
Oh, Iya. disusipaken yang kono ya. Ah, Disusipaken yang kono. beli. Aduh. Hari luar tini lo takon ngereang. Apa sih? Laki kita ku cilak dali udah diware dikaji aja. Iya barang cara sirane. Orang diware gasin kami pinter dewe. Iya benar. Nah, iya Duliani ya. Iya. Awas Dul, kita ke menang lagi bujang. Kuno. Arane bujang. Bu. Bui ku wadon, jang iku lanang. Nah. Pegaweane wong wadon dikerjakaken wong lanang. Heeh. Singaran bujang ora kena lagi turu, ora kena lagi gleleng, ora kena lagi istirahat, lagi enak-enak turu digugah. Dolop singkat. Sipa. Lagi enak-enak gleleng, dolop singkat. Ditugel liran. Lagi enak-enak pola, dolop singkat Melayu. Lagi enak mangan. Lagi enak mangan, dolop jaga mangannya tertinggal. Iya, lagi enak. Udut. Udut, lagi enak udut, palpul, dolop, udutnya tertinggal. Namun lagi ngendoh. Lagi enak ngendok, dolop, hidungnya tertinggal. Ditugel bay. Hah? Ditugel. Tertugel, Iya. ngurai ini dah. Kamu ikut dulu kayak kono. Anak paribasane, Pari bahasa pari teles. paribasane kok umpamane, Heeh. mbek-mbek godong kelor. Kali Bagian wetengnya kebek sering molor. ulur be mata pecero iku lho. Betul. Iya. Barang anu kunang reng ki molek ki Ah. ora dewekan. Ora dewekan. Karo satuan burut. Burut. Mirut kono. Ah. Mirut. Ya mirut. Singaran mirut dua rabi ki ora kaberan. Nah, apa sih, Pak? Hari dua rabi pengennya bagian wong tua pengennya enom. Nom. Ayo, boy. Kangen lemu-lemu banget. Pengennya sing lebu-lebu beda kecilit. Iya. Engkau hari rumah tangga pengantin anyar tekitip ning reang. Apa? Aja guyon. Oh, majikan jaluk lagu. Jaluk lagu apa? Cisemu. Kudu majikan raini rake. Palingan raini pada bangap kayak maling motor. Lah ilu lo ngerjani reang si rake. Lah ilu lo. Yang kita akan demen. Wah. Kuwun ku duit bibit ku. Yin ki. Duit bibit. Sing majikan. Gede kuwun karo sing sejuta. Iya tah. Lah. Bisanya gedekin karo sing sejuta. Ya kan awal ngitungnya sing cilik dikit ora. Sing 1000 dingin. Nah, Entah 1000, 2000. entah 2000. 2000. Lamun atusan. Ya 1.000. Entah 200. Ya 300. Lamun wis jutaan. Ya 100 juta. Lamun teh 100 juta. 200 juta. Lamun wis miliaran. Ya 1.000 miliar, 100 miliar. Betul. Tetep matane sudah. Keming bae moko. Alah, nang. Aduh. Wah! Iku keteke. Lah tuh Ulat-ulat-ulati. Lagi apa-apaan bocah kok? lagi nafsu kuno. Kesurupan apa? Surupan ku nanti semangan apa sih kesurupan ku? Aja ketek. Ketek tak kimpong. Sabar. Jot sira. Tak jot semaning. Aja kang Bisir. Bisa. La ilaha illallah. Aja kang ngomusi. Bisir terus. Aja kang keningan. Pada kita kesengit. Sirana aku ngomong apa? Yang ngomong. Ngomong. Kira aku ngomong. Kita nak ngomong kau sangat pinira.
Wong edan kabeh. Nyengitaken. Tengah-tengah nangis. Tangi beli. Hah? Kapan beli tangi tak kecuk-kecuk sira. Apa? Tangi beli. Sing tiba siapa? Kita. Ngomongnya, Tangi beli. kon mah arep tangi-tangi arep beli-beli pujar sira. Kucukku arep tangi beli. Sira nih arep tangi beli. Sira nih arep pendang ombae sing arep setruk. Sira nih arep tangi te beli. Ketangi. Ya wis ku tangi. Ya, Tangi dewe. ya lulus. Sing arep baraku kita nih siraku. Ngomong apa sih Raini aku sing ngarper? Jelat maning mati ki. Palingan sering periksa karo BPJS. Hah? Sing ora bayar endang, sing ora bayar, sing ora bayar, suntik ora bayar, suntik ora bayar goblok. Hah? Oh dudu BPJS. Siraki. Priwen maksudnya nama disambat kita ke? Ya weruh siraki ini bagi sambat. Bukan digawe ngelan siraki. Gendur-gendur apa kita nih maling motor apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa la Jotos sirah. Contoh semani kerasa larang bang. Orang ki mengkel temen nih siraki ya. Ya kita gemengkel. Lembaga melu mene ngotot-ngotot. Yang ngotot-ngotot pesirane salah nih ngerianki. Salah kita ngerebut rabi ngeraini ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Wah, Masya Allah. Ya Allah. Ala sikil lu ngane wis kaya konon ka. Pengen beli jadi apa nek? Ya sikil lu deok mo konon ka. Ya deok magawan. Gawan-gawan apa kenang dorak. Tengang durak raini aku. Sirah dengan aku beli ke dosanya kok. Iya nu mah. Ya wis. Pro konteng boy. Sila ngotot-ngotot ini kita sila nek kita nek salah apa nih raini aku. Sirane orang duwe ngerasa salahne duwe ne ora salahne ora duwe. Ngomong dua lak walik. Sirane orang ngerasa salah duwe. Jadi dua rasa salah ngomong. Raini aku nyengit no. Iya sirane ping ngerasa dia salah. Beli kita nek salah apa mereka binira. Ya Allah, Ya Allah, mirut ya. dolop kayak konon sirah carane ya Allah. Ya Allah. Ditulung-tulung ku sirahku ya. Tolong ya Allah. Sirane laran das. Beli. Usi. Ya sila sih. Reaksinya nyebut sirah ngecekin dasku. Iya sila nek kita nek salah apa. Kelingan beli. Iya. Lagi sirah sengsara. Rabi nira manjing rumah sakit. Anak sirah butuh sekolah. Kalah. Kita kekelingan. Sirah kan marak mengkita kana. Kehelingan waktu duduk wong loroan karo sampean inget cikakan dumeng kene temen durasane wong duwe laki raine blingan. Kelingan beli sirane. Kelingan. Ini waktu zaman semana. Kelingan. Sirah kan jaluk tulung ning kita. Bener. Kalau ngomongnya Ngomong apa? Ruth, Nun. tulung gak? Ngomong apa deh? Sirah duwe duit beli. Iya pernah ngomong. Padul 500.000 bae sirah ngomong kayak konon kan. Iya pernah. Terus kita tak ujulakan. Jujulnya tak kiri. Iya kan karena kita melas bilang sirah sing kayak. Iya bener. Tak pai duit ning kita 500. Oh sirah nyelangi kita. Iya.
Sira kan masih kelingan kan? Kelingan. Kenang apa sekian sira tak gulat-gulat di orang ketemu pala kita ndak diem blenger. Kan gini ketemu kalau kita. Semono kita marek ning omahe sira ngomong elang kak. Harap ngomong apa usah depan-depan kok. Ya kita arep nagih utang ning sira. Temenan kowe sira ku sikatan beli sih. Beli. Mampu kayu mati. Lagi balik wingi, lagi bengi kita mangan. Mangannya orang sembarangan Reang mah. Ini ku Mangannya lindesan. lintesan. Iya kapag lindes ulat tak pangan ulah. Ya Allah. Kapag lindes welut tak pangan welut. Sirane. Lindes kucing tak pangan kucing. Sirane gorongane kanibal. Sirane nggak anak apa ngubek-ngubek kita kok. Kita Gede Mariang ti pegel bulat di siraki. cari peker liren. Ya wis pegel kita neko. Ya ngomong. Yakin kita lagi ngomong. Apa salah kita? Apa dosa kita? Apa salah? Lah ngapa dosamu? Wonge pentak kemaru nyentangi bae. Kader peta gak kelewan. Ora bae kedua kali mong terjebak dalam kubangan yang sama. Kita nih salah apa sih ngubek-ngubek kita kok? Sira ngerasa? Beli. Ya Allah, sira utang duit ning reak ora. Hah? Waktune wis entek. Iya. Jame wis pragat. Bener. Tak tagi sing awit sendinginane. Iya. Jawabe tar, tar, tar. Kita pengennya keturunan nabri. Hari ini lagi nembak tar. Yang wis pegel lho. Pegelnya liren doon. Yang wis capek lelah nagih duit bani sirat nih. Menea. Siran harapan bayar beli sih. Dari siran lagi nih di dalam kita nih utangnya pira. Yo lu lo 500.000 dinaku. 500.000. 500.000. Pira. 500.000 utang nih kita. Bu 500, bu sejuta, bu 2 juta. Siran lagi aja di jalanan. Reang ismarak ini ngumah siraku pirang-pirang balen. Ya. Barang sekin ke siraku hebat. Dua ilmu ngilang. Ya hebat Reang mah. Kapa ditagi ning reang ngilang plus mendi. Kita gimana? Plus maning hilang. Dung hilang kalau mau menghindar bloon. Yang itakan dia. Apa bayar beli sirane? Bayar. Utangnya pira sih? 500. Tapi kita mau orang duit. Besar apa? Priwen lamun sira tak bayar karo beras. Hari wong niat bayar mah, hari langka duit beras. Beras langka entong. Ya. Apa bae sing penting judule bayar. Temenan. Aja sampai beli bayar. Temenan. Ya, sebab singaran utang lo, Ya. rongo kena. Selamat ning dunyane. Ya. Engkau gak pemati tagi ning akhirate. Orang bakal selamat nih akhirat teh. Ya iyalah. Mana? Duluan nih. Kita diutang nih mirut. Pira utangnya? 500.000. 500.000. Bagian beli duit orang duwe. Priwen lamun dibayar beras. Ya ora apa-apa arman beras apa napa sing penting bayar. Temenan. Iya. Sumpah. Deal. Deal loh. Utangnya pira? 500.000. Bagian duit orang duwe lamun dibayar karo beras. Bagen. Sumpah. Deal. Saksi dul. Ya, Lamun kita bayar aja sampai ribut. ya. Orang pengen kita ribut nih kayaknya sedulur. Ya iyalah isin kalau gak wong kene. Oke? Ya oke lah gara beli oke. Kita balik arep beras. Ya nang jukutan. Apa nek? Lu tukang pelat beli. Hah? Tukang panggul. Usain dia tak panggul yang dewek. Pikir kayak kono sudah kuatan. Kuat. Sih. Udah tos mati. Padahal utangnya 500 benar ini jalan-jalan. Pada bakar kus. Berani ngomong. Apa sih tak ngotot-ngotot beko? Tekol dia ngol sih tangannya keplek. Siapa pe dijaki tukaran berarti. Yang udah baik ke depan bengong tanpa dak saya ngejak tukaran. Pencor gak apa-apa sih keplek. Itu kenteng bayar apa-apaku. Bagian dibayar karo beras. Yo para bagian Ya, bagen. Bagen. Kok kita ngemet sing encrek. Lamun sudah dibayar karo beras terus kudrut jotos sih tidak. Awas preman sering mateni kinang. Mateni wong. Beli. Mateni sapi. Ora. Kebo. Beli. Hari gue mateni apa? Listrik.
Sira malih iki karo dipateni saking dibayar-bayar. Buta kedul. Mengkelaken. Priwe sih? Yang bayang nabe utang 500.000 sampai setahun luwih. Iya. Bapak ditagih di rumah, engkang. Terus kini priwe dia kan ajar deh. Ngomongnya dinaken pen bayar, Iya. mung beli nganggo duit, Dul. Manggone apa aja? Nganggone beras. Bagen. Bagian sing Iya. penting mau utangnya pur. Bayar ya. Lumayan beras setengah kintal nganggo kondangan nih Mama Kajasep. Nah. Karo Mimi Haja Eti. Iya bener. Lagi hajatan ning limpas. Kita kan duwe utangan ning kono. Oh, dolok nyaur nganggo beras. Iya. Ya wis nganggo kondangan. Bram dipercaya nih dolok. Apa sih? Ya emang aku indahnya kuat manggul beras kon ka. Ari wong wis kalap mah. Iya. Ari wong pikirane wis dikaru-karuan mah aja maning ku setengah kintal. Iya. Sekintal gak kuat kayak tanggane reang. Derep ora pernah. Iya. Ya, gua ya giliran nyolong gabah mah sekintal gak kuat. Lah loh. Berapa sih? Jangan memalukan. Rusak martabat saya. Utang mengatus di kandang-kandang. Dilarang kamu limpas. Isen. La ilaha illallah. Berapa sih utangnya? Ketek teka. Rebe. Jalan harapan bayar sekian tangkok. Sekian. Pira sih utangnya kita jutaan dah. 500.000. Miliaran dah. Ora. Ya wis tak bayar. 500.000. Tapi kita nyerah bayar, beli go duit. Bayar kita nganggo beras. Bagian tak beli. Bagian wis ora apa-apa. Temenan. Temen asing penting judule utangnya sirah kebayaran yang kita. Ya weh. Kun harapan karo beras, rupanya berasnya langka, harapan karo dedek, harapan karo segaki. Pokok mah judule bayar. Bener karo beras. Ya wes. Sang. Lop. Iki monster ya. Beli. Contohnya beras kayak kene. Duduk. Terus anu ke bokatan sirah ka anu ka ke dicontohna dingin. Ora. Berasnya model kayak kenen. Kita nebosnya ya apa? Kebokatan kayak bos tempuran beras kah? Duduk. Gampang cem kurang. Wer. Ora duwe cocokane. Bokatan dicerowok, rawok ora. Ditaruh ning plastik. Beli. Ki contone konon. Duduk. Ari kun Sedangkan kita kan ngomong, kita utangnya pira. 500.000. Bagian disauri karo beras. Bagen. Ya whisky. Berasa. Yakin ki contone contoh berase. Duduk. Berase ana ning motor kono cirane. Ora. Dikandeki taruh ning motor bokatan cirane gawe ning panggung beli kuat. Beli. Ari kuan. Sira takon beras kian. Heeh. Sira ngomong. Ya kan? Iya. Di nyaure. Iya. Di berasa. Iya bener. Kita kan utangnya pira? 500.000. 100.000. Heeh. Bagian disauri karo beras. Bagen. Bagian. Ya wis ki saurana kita. Oh. Aja gujrut aja tukar. Kian berase. Iya. Ngan semene. Iya. Sira ngacil-ngacil. Ya artinya ke 500.000 kok kan beras semene. Kita kan ngomong nyaure beras bagian beli. Ya bagen. Ya wis ki beras ta pasir. Ya beras. Ya wis. Goblok ngono. Ora melu mana ngotot-ngotot bae uduk. Lop. Apa? 500.000 utang ki. Baru paham kita gak? 500.000 bukan digawa di mana-mana. Digawa ngakir kok. Mati yang disiksa. Bener. Ya kan? Ya Tak bayar 100 ora duwe duit. bener. Duene beras. Ya wis bagen. Ya wis ki, kapan sih bagian dibayar beras? Di beras se. 500.000 lop. Ya bener lu. 500.000 beras semene. Contoh saya ini sirah. Kita utangnya pira? 500.000. Bagian dibayar beras. Bagen. Ya wis ki. Kini beras tak pasir. Beras. Sudah selesai. Galakan sira. Ya udah kamu disambat. Ya itu masalah disambat beli disambat 500.000 dolop. 500.000. 500.000. Berlo. Ya Allah. Ya Tuhan.
Utangnya pira sih? 500. Kita gak pernah utang nimbang Batak ora ribut kayak Rainir. Gitu. Kita gak pernah utang Bank Pancasila. Ora ribut kayak Rainira. Pernah utang nimbang Sari. Ora geger kayak Rainira. Galakan sira sing ditagih. Cukup rabiner yang baris. Kalau ora tukar kalau reang. Lah ngapa sira tukar? Nukari apa? Beras, nukari beras. Nukari beras. Iya tukari beras priman kita. Beras sira kuntap temen di 500.000 sira ki. Kita ini utangnya pira? Jambu hari di 500.000 makanya dijengkunge baene iki. Utangnya pira, utangnya pira, utangnya pira. 500.000. Makin dibayar beras, Ken, ceki beras ya. Dari sira beras tak gendang. ya beras. Jauh selesai. Jangan menjatuhkan harga diri saya, awas. Wong encelek. Turun pernah kita ngomongin masalah. Sosok. Ayo. Kiraku di eneng-eneng naik kayak kono ya. Ayo dicopot. Op. Pada gulet sira aja ngawa batur. Sore lah. Ngawa siraku. Dewekan. Wong loroan. Apa? Nang apa sira ngawa kirik cilik? Demi Allah. Kirik ireng. Di. Coba kanan. Coba sira. Kentek kesabaran ya. Mangsa tuan rumah digecok-gecok bani siraki. Ari pengen main sama siraku. Telepon maning. Iya. Buru arep nganiaya yang mah beli kiyeng gerang juga. Siapa sih nganiaya sumpah. Gerang marah temen. Entek kesabaran yang ke. Hari entok mulak maning koplok. Si sira ngomong entek. Lah kasih dagangi. Ya wis kapal kasih dagang mana lurun pasar saja. Kita salah apa ya aku? Bagian sira kena aja gede. Kita biasa dipecat nih sandiwaraku. Ada baik. Susantek paten susu. Sikil dingkang bisa menggaring rai. Nempe perlu ya. Pokoknya si gila pintak maning si Jide. Tak pakai jempol lah kasih ji. Oh, katon dia tak pakai tuh. Lah ke jempol ya. Delang, delang. Pantesan. Berisik kos. Odol pada keplek. Apa kena? Keplek kena. Keplek tangannya. Ah, ini temen batur yang bongkang. Apa nih? Sandiwara apa jari sirah kah? Gedean. Ngomong kudu? Kudu bener. Kudu sing? Sopan. Seniman. Kudu sing bener. Sebab? Kudu sing lain loh. Gus, cangkemnya sirah Gus. Sirahnya baturan bisa. Kuru kabeh demenannya sirah direbut. Endah. Direbut ke sing sebelah. Gawe status sing beli-beli bae kono ku. Sirahnya wis pakai tak ikhlasna lah. Ya. Wis bagen. Sira nyaur beras semene kari yang harapan berasnya ki beli harapan tak masak, beli harapan tak kedol. Apa sih? Beras yen harapan tak taruhin dompet. Nggo jimat. Duduk. Apa sih? Duduk nganggo jimat duduk. Nggo apa? Nganggo marak ning Umaira. Tak kabur ka ning Rabinira. Iya bener. Alah. Sing hajatan bapak siapa kene Rut? Bapak Haji Asep. Sira pengen munggah haji kayak bapak Haji Asep. Ya pengen lo ngaco. Sama Kemana? ngomong sing di pengen munggah haji. Pengenan munggah haji kayak ibune. Kayak Ibu Haja Eti. Pengen. Ya pengen lah. Sarang- Sapa wonge sebab tujuan. Ya. Kelima ke agama rukun Islam ku sing terakhir munggah haji. Sira pengen munggah haji. Ya pengen lah. Kudu sing sering bebacaan. Oh, kita nih sokon bacaan, Ya. sokon jikiran. Ya. Kunem baca surat Al-Fatihah. Masa munggah haji ya.
Oh, bokatan al-alak, al-ikhlas. Beli bakal ning Mekah. Oh, baca al-anas. Beli bakal mengarab. Ayat kursi. Arab kursi, Arab jangkuk, beli bakal sira munggah haji. Soalnya di bokatan cengan usah lebih dawa. Beli. Baca surat Yasin. Tuduh rayasin orang kursi. Hari kuen Apa kira-kira. sira pengen munggah haji gampang. Heeh. Sing diwaca suratnya, Ya. surat tanah, surat umah, surat karang, gadakakan munggah haji. Maksudnya lo beli paham kok dingin. Nah, goblok ya. Rangke. Raikian. Lah, Wong kene daun nyengire setitik. iya apa sih? Daun nyengire setitik. Iya. Surat tanah. Iya, jadi pengen sira-sira munggah haji. Benar. Ada surat Anas, ada surat Yasin, ada surat kursi. Ya. Sing dibaca surat sing bakal munggah haji, surat tanah, Surat tanah. surat umah, Berarti sertifikat. ya surat kitir, surat sawah. Oh sekalian baik. Tanah didol. Iya. Terus saya ngontrak. Iya. Beli bayar-bayar kita kingkonek. Nyengita. Aja ngempet-ngempet kok. Aku menghormati Bapak Haji, Asep Ibu Hajah, Eti. Ngomong bapak kajinya. ngomongnya priwet. Rut. Urut. Duduk. Iya. Mirut. Iya. Lamuning acarane kita. Engko gapa sira karo dolo metu. Iya. Kita harapan sawer. Duit. Ora. Udut. Nah, ngomongnya harapan sawer udut. Iya kah? 5 bungkus surya 16. Sing bener. Yakin. Ahai. Dihormati Rat. Mung sayang Ibu Haja Eti yang ngomong maning. Ngomong apa Jeh? Papa. Aja udut maning ge mirut karo dolop mabokatan pada waktu. Upaya apa Jeh? Wis duit wae. Pira Jeh? 500.000. Uduk nambah gede maning Pak. Iya kan? Terus Sekin mah aja di jaluk. Iya. Sebab isin. Tangan di atas Iya. lebih baik daripada tangan di bawah. Betul. Kun mah dipai-pai syukur. Berarti rezekinya kita wong loro. Betul. Lamun beli dipai. Apa Jeh? Kebangetan. Ngobatani. Orang bener ini. Alah. Ngormati wong kene. Heeh. Ana sing njaluk lagu. Oh dingin kingkah. Ah, Silakan buatan kelalen. ya iya. Lagi dudak budak. Duitnya bisa ditampani. Mamae Ajam. Ya. Calon majikan. Calon sing majikan gadel. sing gadel. Mamae bagus. Wonge bagus. Ya. Sayang ora duwe laki. Ya. Mamae Sing Reni. cilandak ngono. Peki. Ya. Mamae Reni, Mamae Putra lan Ya. Papae Putra. Sing kacep. Sing kacep. Karo Mama Yoda. Mama Yoda. Sing duwe yoi motor, sing duwe toko besi Yoda Putra. Yoda Putra. Ya. Terus Bapak- ana maning. Bapak Haji Saparut. Bapak Haji Acep karo Ibu Haja Eti. Ya, orang ketinggalan nganggo panitia hajat. Ya kabeh. Juga buat panitia parkir. Tukang parkir, Ya. tukang beras, Ah. sing terima tamu, spesial, Spesial. Spesial. spesial, Ya, kanggo sing tunggu pedaringan. Iya betul. Demenane reang, Bisa senang tukang pedaringan. enak dikecupe mulur. Kala materi. Kalau mateni, ya mati kumah. Dang, ini kan kadang kita kadang Khusus kanggo sedulur kita ikat yang punya Yoda Bapak. Juga buat Mama Ajam, Bapak calon Wahyu. majikan. Bunda Angel, Mejahra Singapura. Bunda Akila, calon tuan rumah Sing Gunung Sari. Bunda Akila calon tuan rumah sing Gunung Sari. Kanggo Bapak Wahyu, kanggo Haji Imidi, kanggo
Bang, Mama Yatin, Mama Bella, Mama Aris. Senajan Sumrela nglepasake senajan bati kita kudu nerima anggo bundakus Mama lan Papa Putra dikasih pasti Kang Guru Iwan, Papa Sela. ala tenang materi modal cuma cinta harga kakang langka kanggo Mas Indra Mama Yoda, Mama Papa Putra, Mama Reni, Mama Bagus, Mama Ajam calon tuan rumah, kanggo Bunda Akila calon tuan rumah Mama Bagus, wonge bagus, ora duwe laki, kanggo Pak Guru Pak Guru Iwan, Pak Guru Iwan sing cibrengkok Papa Sela, Pak RT, 3 serangkai, Kang Guru Iwan, 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 segede gunung Kang Guru Iwan, Kang Guru Iwan, Kang Guru Iwan, andati Kang Guru Iwan, Kang Guru Iwan, kanggo Bapak calon majikan sing gadel Mama Ajam calon tuan rumah, Mama Ajam, Mama Ajam, Mama Ajam, Mama Ajam, Mama Ajam, Mama Ajam, langit lembu Kang Guru Iwan, Kang Guru Iwan, Bapak Sela, Pak RT, Kang Guru Iwan, Kang Guru Iwan, Kang Guru Iwan, Sayang memang sayang, Mama Yoda, tapi orang Mama Reni, Mama Reni, Mama Reni, Mama Reni, Mama Reni, Mama Reni, Mama Ajam, Pak Guru Mama Ajam, Mama Ajam, Mama Ajam, Mama Ajam, Mama bagus, Mama bagus, Mama bagus, Mama bagus, Mama bagus, modal Mama bagus, cuma Mama bagus, Mama bagus, Mama bagus, Mama bagus, Mama bagus, Mama bagus, siapa kene Mama bagus, Mama bagus, Mami Rene Kang Guru Iwan, Mami Rene Mami Rene Kang Guru Iwan, Mami Rene kanggo Pak Guru Iwan sing cibrengkok Mami Rene calon tuan rumah, Mama Reni, Mama Reni, Mama Reni, Mama Reni, Mama Ajam, Mama bagus, Mama bagus, Mama calon bagus, majikan sing Mama gadel bagus, Mama calon majikan Mama calon bagus, majikan calon majikan Kang Guru Iwan matur kesuwun. cinta nih kakak segede gunung Asik. Calon majikan, Mamanya Ajam, Mamanya Ajam calon tuan rumah, calon majikan, calon majikan, calon majikan, calon Bunda Kus Mamanya bagus, bandinganane langit lan bumi, tapi nyatane Mamanya bagus, lingkungi Mamanya bagus, duweni Mamanya bagus. demen memang demen saya memang saya Noki Fari orang mungkin Noki Fari wong
calon majikan Mama Reni, Mama Ajeng, masih ditarik maning calon majikan Mama Ajeng, calon majikan, calon majikan, calon majikan. Mamanya bagus, mamanya bagus, Mama Reni, mamanya Reni, Mama Reni, Mama Reni. Asik. Mama Reni, Mama bagus. Calon majikan, majikannya dicaloni, majikan calon kesuwun. Cek. Ngumpuli munggah haji. Iya, insya Allah. Lop, Ya. jagate wis sore. Ah. Wayahe beberes maning aja ning dedalanan. Ya. Ayo Kemana saudara? Gembang jelos lempuyang gembang itu. Arep balik ka gelos, kok bengi ngene aman. Namun sedurunge undur diri kula nyuwun agunge pangapunten jembare pangapura, bok menawi kula separang kancang gadai kesawonan, baik disengaja maupun disengaja, maklum kami manusia biasa orang lumut lali salah dosa. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bernias.